Tahiraj, izjemen zadetek Tahiraja! 4-2. Tavares pazi na Lotriča in še en strel in tole je bil zdajle gol Celjanov za 1-1 v 82 minuti. Ibričić, Ibričić! Smajlagić strela! Kakšen gol! Eurogol Smajlagića za 2-2. Marko da Silva s podajom proti golu, to je bil direktan sprint na gol in gol! Hotić, kakšen gol Dina Hotića, fenomenalen udarec za tega nogometaša. Odlična podaja, nova priložnost za kontra, kakšen gol! Ali sem res videl to, kar se mi zdi, da sem videl? Iza zadnja Tomić in kakšen gol! Kakšen gol! Tomislava Tomića, ki še nikoli ni zadeval na slovenskih zelenicah, potem pa je iz njega priletelo tole! Kašnik strelja na gol in zadetek Kašnika! Priložnost za vodstvo in gol v Kranju, neverjetno!